Mesto na kome se nalazimo danas je važno iz dva razloga. Prvo, ovo mesto ima veliku istorijsku i kulturnu važnost za grad Beograd i za Zemun, a takođe i potencijalno važna turistička atrakcija i Zemuna i grada Beograda. Ko je bio ovde u proteklih nekoliko godina video je da se nije moglo ni hodati okolo i od blata i od nesređenih staza i upravo zbog toga nismo mogli da dozvolimo da se takva situacija i dalje nastavi. Javno komunalno preduzeće Zelenilo je sredilo staze, sredilo ovaj plato, videli ste i parking ispred, dakle parking je sređen takođe, dodate su nove klupe i ceo ovaj ambijent sada ima jedan potpuno drugačiji izgled. Mnogo je lepši, mnogo je atraktivniji i na mnogo bolji način prezentuje svoju istoriju i svoj značaj za kulturu grada Beograda. U proteklih nekoliko meseci uradili smo nekoliko stvari koje su bitne da se spomenici kulture, mesta koja su istorijski i kulturno važna na neki način ulepšaju, srede i da se konačno na pravi način prezentuju i turistima koji dolaze u grad Beograda, takođe i Beograđanima i gostima Beograda iz cijele Srbije. Prevashodno tu mislim na renoviranu kuću u kojoj se rodio vojvoda Stepa Stepanović. Pre 2 dana obišli smo i dom Jevrema Grujića koji će sledeće godine biti prvi privatni muzej na teritoriji grada Beograda. Dakle, želimo da što veći broj mesta koje su zapostavljena sredimo, uredimo, da im vratimo nekadašnji sjaj i da na pravi način prikažemo lepšu i bolju sliku grada Beograda. Zahvalio bih u ovom trenutku i Đorđu Čubrilu, koji se od 2006. godine, umetniku koji se od 2006. godine radi u ovoj kuli, koji je neki način je održao ovu kulu i koji je i otvorio za građane Beograda i za turiste.